Oba piti saukmi MLA Berim Uong Badon kam kajing trailang hapliang Menteri Rangba kejela Konrad Kongkal Sangma ki arngut ki MP uban nasyelong bat natura bat kini kinla ban penurlong ya ke inerlan permit ILP bat ban penrung ya ke tin khasi bat karo haga kernit bapra jong ke constitution kari India ngimdai ban klet ba ke resolution ba lepas da ke state assembly jongi bat ki henry pengut ki MLA ban dawana ke sarkar India ban penteri kamno ya ke ILP bat hakaju kopor ban itu no ya ke tin khasi bat karo bat ban penrung no hapo ke riti sensar keri India ong uba saukmi ha ke jing yekren bat kilat pathai kubor ula benrap ke seng bhalang kum ke khasi students union bat baro ki seng bhalang ha ke jela da ke wei kasur ki dawa bangidon kam ya ke ILP Henry ke sarkar India ke set menti kishor kapor kalapoi ba ke sarkar ke dei ban simkhia biang ya ke ne ke isu kumba kala simkhia ha kisan snem menshwa penkut uba saukmi